Karbi ang long news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta ang tonben archuponik tha main tiso pathua klamalong APHLC Asongpen Solar Power Project Aputa Kachisong Borjan constituency Ahawar along Kiramtam Asengkan Malompen Solar Power Project nang kibichi pupen pinang an alam chithang thupason si nang manlo laso a Solar Power Project Aputa pinang anatumke kachekroy lapen pinang anatumke kachekroy dunde lapuson si alam ki dosai lapen dubom si nang manlo laso along kachekroy dunde asong atum Solar Power Project nang kibipen Karbi arwalatum Alongle na hokdechi pupen pinang anakang tuy ang ding an chisong si Asians Development Bank ADB atum abang APDCL atum aphan loan pipedetlo laso akachisong abang kichun ang thekpu chelakhasi wo signify keparni Solar Power Project akachisong kehai amai deng ponlo Bonta laso Solar Power Project akachisong kehai amaya bangke mentiso pachu aklamalongke bilong lepusi Solar Power Project aphan kachekroidun atumabang hirangke amaya longpen lampi chepaklang ponlo Sita APHLC asong atunta maike pedowek po pupen pinang an lam tepen chepangjarlo Bonta hin atumta alam chekroy credit penajok law and order atumsi kilang charidun la sohut pinang an APHLC asong atum lapen law and order atumangbong chingki chithansi mai aba arjerding de sita chi hekpensi mai pachun ponlo Bangso amai kidengalong APHLC CC amai pu JI Qatar IAS retired chetongdu lapen Bikram Hanse Angtong Ingti Sipson Hanse Kursing Timung Samson Teron Bongpo Qatar Dipen Rongpi Sersing Bay Riso Teron Mensing Timung lapen Aluhi Aman Pen Pronab Doli lapen Subrato Saikia Tumta chetongdu Kijutsi Alang litum mate APHLC Asongpen Solar Power Project Aputa Kachesong do tubom jilang pusi ning jepo HDP pen nang kiloberta Prataping Leng Report Karbi Anglong News channel ini ini ading mo tumayo da ho men isorong dak program langki gel school along ladak solar project dojipu la compensation ke poisa compensation ke lontia pan lok la pen bongo sena la pen bihar sena domhan aning kapang samdia pan lok la ini tum council tum pen government tum tuliram rong hang pen chief minister Himanto Soiya Solma tum alang litum bongo sena bihar sena pan aning kapang samdia pan lok dakar di la pen adivasi la pen managa la pen Kinondia Ohomnya la dak pen ki plung si dak solar project ki bijiku amat militum ha Milan an nitum Milan ke Delhi Italia dentro hadang an meeting along dungsi nitum la ADB pen kasengson loan ke nitum pa cancel dem anke la posi nitum ADB atum apan kachuru la pen nitum ke hai a meeting pini dak dono ke hai a meeting la ke nitum APHLC atum la pen nang litum Kedo anatum nang claim do na pot itum high court public itum high court ini abang laki la bang som meeting pedolo la pen non hala ako kidum nangkok ako kasi song pinangkok kela hello hala solar project ko abang ke cancel silang no anta la pen tuliram rong hang amit hang siningelo la pen anu ka prek ta ninggelo la solar project bang pedo bekti along ka prek pen loan sita ako NC la dakido akarbi la pen adivasi la pen rengmanaga la pen kilono dia ofomyato ako blum lang ko la dak la pen bongo sena la pen bihar sena atum apan aning kapang samya pan lok si claim yipu la so kam ka claim lok le de apan bongo sena bihar sena to apan karbiang long ka chojor det yipu la tuliram rong hang atum ke claim
lasso kapi claim long le de chia phan ni litum meeting do bom jelang la pen litum che song bom jelang Timan pun bangkai lah, jismet bangkai lah, enforcement gitu, lah tukangnya pasti labangso project itu pula labangso lampan, itu mungkin. encouragement ke khangye phansi lasso project ki bi pu bodi lasso project tribal ma kali gedi sik sidol ateng ke tribal dum sidolong ji gedi ande en project khala encouragement atum aku dak encouragement aveta encouragement kali latum ke itum karbiatum aron ateng penke council dum chichini ne dat karbiatum aron ateng penke itum ram hok long atlu lai hui area ke do ram hok ke patna pulo lagi karbia rona tengpen lapor la tum encroachers kali la tum ke la tum encroachers kali la so lamba arona lam chini nagi lagi lapor da ke encroachers ki plung dia phan po amat tribal kalia tom handak ban thurong lote encroachers kape ong akhang si claim thurong lo bola son ke kilu lo bodi lake la si bang mikir okora punang pulong lok lo bodi mikir okora mat lo gilu ante la council tum lonte la tum si kilu tum lo bahal la tum kai no commitment la si administration of hantan ni tum choro lo la ke meeting hoy itu meeting hoy to press meet hai itu press meet itu meeting hoy press meet itu press meet dia di konwari dia di konwari press meet di bapan itu press meet lagi media hokolokku etia কথা কব নালাগে বুলি আকৌ কৈছে এই বংগ সেনা বিহাৰ সেনা সকলৰ অৰ্ডাৰ মতে আমি সেইটো নামানো আমি এই মিডিয়া সকলক তো আমি সন্মান দিওঁ আৰু মিডিয়া সকলৰ কথাটো আমি শুনিম আৰু আমাৰ কথাও মিডিয়া সকলক আমি কৈ থাকিম Lada kumar phubong long pagi naga bon budi naga bu pudak ni nang lita pilu ga hai akam gitu naga bon ni la naga phan ni tum long le pijoy budi malo ki jor ke daga sorbo kumane akathar po tumbo daga sor ke ente la tum sigi jor ti ente ar ni sehta mi thang chi pulobo ni tum sigi jor pu la dak chi puk lage ni li tum gali lage ni li tum ni ke rong khang aso yes please ni li tum ye jor ti নহয় আৰু এটা উঠাই লৈছে কিন্তু কাৰ্বি আংলং আৰু অসম চৰকাৰে বুজি নাপায় প্ৰভাৱিত হ'ব ইয়াত মৰুভূমি ৰূপান্তৰ হ'ব সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা প্ৰজেক্টৰ পইচা উঠাই লৈছে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে কিন্তু তুলিৰাম আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ পকেট গৰম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি মানুহৰ জীৱন জীৱিকা শেষ কৰি নিজৰ ইলেকশ্যনৰ ধান্দাত আমাক এনেধৰণৰ পুলিচ মিলিটাৰী লগাই আমাৰ মানুহক দমন কৰিছে আৰু এই নীতি কেতিয়াও আমি মানি নলওঁ সমগ্ৰ অসমৰ মানুহ ইয়াত গোট খাইছে আজি আৰু স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে মানুহক লগত লৈহে উন্নয়ন হ'ব মানুহক ধ্বংস কৰা উন্নয়ন আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ সেয়া আমাৰ স্পষ্ট দাবী আৰু ADB চলাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কমপ্লিট যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা কেঞ্চেল তেখেতসকলে নকৰে সেই পৰ্যন্ত এই আন্দোলন চলি থাকিব অকল আমাৰ খটখটি অঞ্চল মৰ্জান অঞ্চলৰ মানুহ নহয় সমগ্ৰ অঞ্চল অসমৰ মানুহে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব আৰু এই কথা আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ তুলিৰাম ৰঙাঙক পুলিচ লগাই প্ৰশাসন লগাই মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা কোনো কাৰণতে আমি মানি নলওঁ Bang tek arideng pen apran kidam jui karlitang Deboram ronghang Ahem pherang kelapen KSE atum pen Ahem kahumridam ilitum karbi akhayatum kidu kisung pen kechung muwe pen kaprek adim kachong datam penang an amunira tumdo bonta kopi koson pen lone kopai kilang no penajok penang an apran kidam aphai nang bat bom ason Lason si pherang kelapen KSA ajay rong chehona tumpen karlitang Deboram ronghang Ahem
humri dam si masap o sang lapen tangka Kerap kipi ke pajerda Korkanthi constituency ke parlo kirirong par arong amekar Karlitang Deboram ronghang apiso aso Kachepareng chi Aphanpura Burning Hut 14-mile company along sai chongda dunlo bonta komatni pang tek the amuni datum adilung pen dampaksi Karlitang Deboram ronghang lapen ajar po atumaphan unan ahir ingtang rakpen arengahu paso tikanglo la so along Karlitang Deboram ronghang abangke areng kiso ahir kangtang ragadok kiso chilang un edetsi bangso appear thepen avidetlo mate apran damdrilo Karlitang Deboram ronghang ke asomar bangpli chepamo tikanglo lasi kidukisung det penajok karbi aron pen kapang chirchi aphan dihin kadure tektik lasi laso along Karbiang Autonomous Council along ning kemenai CEM Dr. Tuliram ronghang nang cherap tunvek thapusi Ahem Achor atum herang ke athengno nang tuning rido dong mukakpen nang kiloberta biror sing terang report Karbiang News Channel ni dak prabjin pen bangso hemlong Kerap donji phansi nilin nustame apil lo je dutulang la pentum Karbiang along chief mate akhai CM Dr. Tuliram ronghang sar dustame dak wang pen nali metang wang pen ladak tumhan Kerap ji phansi nili tumhan chuning lo athema langli phan wan det lo wan det pen dak mian mage pdf asonsi theklong la pen tum Karbiak khek long chauki chokhe jo tum do an ke la bang tum mage pilo akhe no do ko ki akhe no bansi non bang tum mage pa me nang ko la bang so kam e pa me phan bang tum tangka maha bang ke nang so asi la bang so tangka maha ke pa dor club ji phan Karbiang Autonomous Council long ke chari bang pu bang phia tum bang pen ladak Ahem long Kerap pi pen la bang so akemi akam mat akemi sayan ke pa chunji phansi ni tum hen den chuni dilo la pen lalo je un an pen dak Karbiang Autonomous Council pen stame dak ke plang o pu Ahem dak ali da dukwo dak tum chong da chot pen si non an da la pu si pilo suli bom kilo la si non alang litum ke chopat the usumar bang pido bikrai khruilo salang litum han stame mesen school ke pa dunji phan je la bang so arong long stame paching thur ponji phan ke Ahem Achor tumhan ta kopine government ben Karbiang Autonomous Council long kopine government sakuri aso sa pipon pa jiro lo dang de la dak hem tumhan tame asomar phan ke chalana ponji phan mage unte sinili jasmetet Karbiang Autonomous Council CM sar phansi chuni lo na tum wang pen la dak hem un an ben Kerap bang kepa doji phansi mate ke pg phansi nilin tan apilo lapen Karbiang long ke doan asong doan social organization doan puno ba cultural hin doan puno ke thekere plang mucho do mucho ra tum wang pen inut sika phola pulo kipen ladak tumhan labang so akam ke melong ke pachera doji phansi nilin same ade Karbilo chale song hin same churi pam Ini puji bangke mane ini hema soro bangke chong dadam do itu kai join se asmar bikre kai mat chong dadam po ini itumta asabak sing thot hek jibon sok sang choparam don na itumta pulo dang joi do dak pen ni khang lang he krai kredat lo amar ni sen jibon pule he angke bisa pota isi tenang sen sela siklo yon so selo ke dam ke ni tum ke asmar pen ni desi chong dat bom chulin bom bisa ta isi tenang sen sela angke so pen ke pot man thi ma pulo ke pesa na ke sen ni ka di no ke bang ke theng ke chok lo ke nasi nang le tum senang rap bek nang tum pa ga dai Kemudian ni la kisung kodet pen non alang di Karlitang aphan mi an kodet pen nang Kerap do kolom ke ding kan ave la nut tawang la Pene song nang kohomri son doloman so sorang ko huri do ko kilo nang litum han lamcak nang pikan macak nang kita cek ke dalam ni tum ke mane matang dalam mat bilo ne ini ada lo oh lah sonan bet nanti ngaji cak he lah saya nang itu mabang sama thai ko son man ni hema sor phan tan tum ti me pension na lang non ta ne bidam kok cho lang mate bang an ke theng ke chok puta me talong ne do lang talong ne lang mate lah saya kam sing pen la so pang theri phan se ni he tan sunang re don ni tum nang rap asong tek si nang re lo dam tan nang tek o der somar kente langkan non somar bang phi hai ga enut do lang akleng bang anak ga lam ta bi
nili kisung lok aplang tan nili so lam ka ve bang ta kang bo tai hing kang bo nili chai nong se ka che yok se la so tan ka chire dong lo an lang ni kindu ke la se nong dan dun la he la samar se prathi ji phan se ni hem sor bang ta an mat aphan dam nong jul de ni le ke non ke ni somar bang thi phan ni to son se ka che lang thek ko ma salam dit le Karbiang long autonomous konsir long CM Dr. Tuliram Tanghang kupisi cuning ribon. Chuleng review bang ke lapulo paisa tame ajak tame ni thanang rap sampe hoyat le he ni samarta bang kido ni ta ke aprang dorap pet ke chongda ra bam meri do kok lo he nom ke ni bet ni ta ni samar pikrai lang mat ke na se paisa tame ajak tame ni thanang rap bek ni alami ni ta angka se tame he Ang tenang ligin pensisi cuning ribon CM Dr. Tuliram Tanghang. Lili ke peneng rigi alam ke alang li tuliram rong hang di kami makan ke peneng rigi alam ke nili tumkar di terbahas ke ini kan ti purok ke nili tum cicar nangkok di sinang lasi nyerap wet nang di tangka paisa bang kan hak paisa menang berarti wet nang ke peneng rigi alang li tuliram rong hang pan celeng rigi pula lili rong hang hem tarong hang hem lo Deboram rong hang ke kecong dat kecumu pitan aja ini sapran dedam nang lepot kesalang di bang rap kek nang di pusimili celeng rigi puse matalo non ke eri piar lan kibang tak derlo ahem pening samtang ri lepot asomar aja ini salang kecong dadam pula kecong dadam kale non ke lasan senang mandet apenala cikadara bang an ending kahino si puriam lok ceklo jon rai pardo dakok pen kasong dara nam ta sikai sitanang hipin ipiji kan di sinon kapran si kedam na antu ano na putheng bangan pa keroi ta doktor hem taro yam sot dubai pipe daru pipe pisupatiam bok kang patudam hat to kanu si patudam al chillot anta nilitum ge dam anta oh kukulo kya ke nang melo Om sinang tumpo sa nang ilang tibat ko sa lang din. Cikadar tadeng gerong lo. Kasi lilit tong galasan ke tek kilo. Lang litum si lang tuliram rong hang silirap ng kok. Pen laso ke insay ng kok po mako silili. Simatalo. Ako lang kang na oso Lapo. Ang wet bibili lang tadeng itek kadat la. dala na Nijang karbi anglong Hawaipur Jirim irui kecho ahiti Alongle Keche asotum aron repen chirai thip. Nijang karbi anglong keparlo Hawaipur Jirim irui kecho ahiti Alongle along aron repen Keche asotum hiti Alongle along jongjung Kedo Ahem chikim thip ajoine irui kecho ahiti adim avidet. Bangso ahiti aparman kedamtang a committee atumpen pusitame hiti along lepen kacheterek chia phanta apong pachinilo bonta alang litum kacheterek ji kalisi kedo thip chia phan RCC Ahem RCC Badroom Kowe Narikol Thesere Thekumbong Arongsi ethiblo Lasi bangso ajoine Jirim Bazaar Committee akimi atumpen Jirim irui kecho ahiti paching thur ponchi pura hiti arlo kedo atowar an rebish mate harlong ke air thokpon pen wecheng birika hud langbung langpet pen jokpon lo lapen hiti paching thur ponchi aparman committee atumpen hiti along hiti asai hem mate Bazaar Committee office ahem kikim ponchi aphan nujok ke somdam Kidam aporahut Keche asoatum pinso arloso kibikichi atum thurpaksi kache pohongdum airset pungset kache bohong ajoine Bazaar Committee atum asaihem pakim longle detlo bang so ajoine Jirim Bazaar Committee atumpen kaningche ponke Jirim irui kecho ahiti ke Hawaipur area alongke abannai ahithilo Lapen bangso ahiti alongke chiri kepsose bonta non ke doke chiripli kalite chiripo anbaksi do chotpo lasi labang so putha Karbiang Long Autonomous Council ahin pen
kacherap dun chia phan chuning ripon lo Athema Jirim along irui ke chobom ahiti ke Karbiang Autonomous Council Alongle alongsi aron repen jongjung chirai thurong pulote Jirim irui ke cho ahiti alongke Keche aswatum angton alongle si chirai det aphan sai klempon bomlo Lasi Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan Jirim Bazaar Committee pen chuning ripon ke Prabjin pen Jirim irui ke cho ahiti alongle along Kedo Keche aswatuma phan tharle ponchia phan chuning ri padupo Khiruni penang kelo berta kam sing dera report Karbiang News Channel ki koi media ko ti tuhan churupa lo dak pini nang ka chetong do ka homri pen apor nang ki pitu apor bang sigji apor pen itu nang ki pitu na por asila dak pini dak Jirim Bazaar committee lo dak Hawaipur adak isi mane akisung lo plus ilitum asotum akisung adim lo jar lo dake athe jiman ta Karbi khe ke dake bang pulote Hawaipur apir the pulote bang asosi dothi pusi bang majuta ka chinini lo la sida iltum asab subeta Karbi do dun choman ta ki do dun kisung alar cycle lo onde pen chenglo ajar ta ka sik sak do angkela isive la bazar area bazar along ke do choman ta arleng to be bang asotum si along lenta cherai thailo Cerai thai pen non lapu hem kedo hem si lapu ita pachening bachaning si dolo a toilet a bathroom da kithir se so ke boundary wall anta simart ik thailo lasi ladak a kerap kenang sodak a chugi dam tang ta nilitum dak la longle office kimi phan longle pu dak elo din thik det pen a phita bang areng ki itu bang ladak mane kumine lak ese po ani phansi nang charbo dun thuro alamai lason pena nilitum jong si pini ke claim damji polote latum bang isive dorapo ampare ditum ki pa claim ya war saiban pipede titi aso jok pen si nilitum non approval che wanlo council pen CM sar han choro nang po alangli na ka cherap dun pen ang pachun dun lo apare la council lo long ke do tuman rame ke thegi ding dun tan cherap pen sina pachun dun lo prabjin pe amasi la sombong non la son lo je inut bhaini atum kamatha so tumbang la tumbang son lo je arlo pen la tu bidi kang lim pen chingwai so po mane kumine la akle se pa wanji phansi claim rong ti la tu amasi la si non ta sab so dak la bangla ka kho kacherai tang an along lien ta non nilitum kasik saklo a bazar ke aprang a ding pik an da thang development ave la aprang atum bang pubom lo ta la hai abang ke arjulong le nilita non ke do ke jiring de la a committee ta non headlang apot cheklo joni baksi to la amasi la sinon hola aprang atum ta pulos ta bang kroi kre datilo aprang atum bang asutum tengthip masi me thang a president ke me thang lo mane sita claim un edalo hola bang asu onguna ka joine amasi non la sinon nilitum bang obe ki mitum bang mathalo je claim ang itum dak develop hanke jarno Hawaipur apirthe puta inut bhani akar bitum ta daksi to chorlo alame achar pe na tum ke dak bang thelo alame nilitum ma cholo dak claim na inge la si chingwa dusi amat nitum dak committee ba senglo plus bang na cherap dun long chitu dun lo la sinon dang nilitum la bazar develop han ba ki unan ke claim po pujalo la pensi nilitum ke mane council phanta plus doctor Turam Rohasar CEM hanta nitum chuning rilo je na cherap ninga klome chuning rilo lang panta je dak develop pe wani phan bangge plus ilitum dak asap sobe ta karbi do chom hanta mane imhang nang pathi po jat po lambang si plus eja kong na pidun po pensi ning chu thelo aso la si mane chiri kwan lo ane along le dak chiri ke ba thak pusi pu sa bang mane hem si chicken thailo bang bonglang so tu ke che so tum si dak cherai thailo along le bangke amasi non ke do pik ta pene chiri free for baksi so thok baksi do chot po lasi councilor so tamelo plus la pu revenue na pen tamelo plus la pu aina tum tamen nang cherap nang chitudun si na mane nang claim po si ni chuthelo lamang non la bazar ke do abang pu tum ba khaya tum ke do la tum phan nang tum committee hoi pen kupilo ma thak mane ni tu mangela lo lagle mane dukan ki bi phan pule padona no da sita mane permanent settlement phan bange ni tumta labange crowing thek polam loyo alam da jongsi a bazar ke ki bi pathak sina bi thu bompo da jongsi permanent residential bonai thailo pulote ke do thai
si smart hai lo pulote alama ke bazar bang ke avelo aro ka develop yo adim ta develop thek the to alama dukan ave dat bang kon an ya khai lo pen halangka ho jai pen dak an bazar ke chuang bang la tum adim ka ve to ar be the si tot nang krai ha mane ke dak adim la son dak ta ahem ha bazar ang lu man ta chirai tu thai ha chei nong nang kogi abinang kogi ha gari motor bazar alo si bidam ji akan itu bata cupu dan ta lahai ta nang kroi kre la tu jong sinane tum alang li tum han ka tharle ji farman apo kudam pen alang tum thret ko nal tum pen popilo step ding nil tum ke councilor pansi chuni ri plus council jat tame nilitum hala council plus niltum revenue office ta dampo la pensi niltum formalities ta teng langpo council pc nakang side ni malalo council pen ka side teng lo ढालाई मत दो क्यों होगा कैसे होगा कागज दिखाइए कागज दिखाइए दिखाइए कागज दिखाइए कागज दिखाइए वो कागज तुम्हें की का नहीं तुम्हें की का पता दिखाइए पता दिखाइए गरम ढाले मत दियो डायरेक्ट बात दीदी मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो बाजार कमिटी बताएगा तो पहला ये जो मत ढाल दे मत आई एक बार ढालाई मत दे ना जो मुझे थोड़ा मिला नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्यों नहीं करेगा वीडियो क्यों करेगा परमिशन कहाँ मिला है वीडियो मत करो परमिशन कहाँ मिला है वीडियो मत करो Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu